الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ini mga palanggungan sing kami haram Islam, yari ni sa pitaniyo zaman na to ini. Waktu long tapal sukuan si guru na to kuliah. Nabiyayaon dingil siya kato taniyo pangajian serta pagpatumtum. Dahin amin pangajian sa rayaw-rayaw long ta mapatut na tutut. Jakahan marayaw serta kawaon sabab karna sa lingkat-lingkat mudo lang ta amoy iniril kato sin guru na to waktu ni insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in irinet pen ko ni puno biadin kita lasahon sin Allah ta'ala biadin kita lasahon hati niya ini to hati hon ingaton na to marayaw ang biadin sabab sina ikalasakato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab doon han tumaytay in rida sin Tuhan Rabbul Alamin kato tanyo insyaallah rinat magpalugay tukbal ko in guru na to mulia amoy in president sin muassasatul Diya wayron narwaing din kan Sheikh Abdul Wahid Kiram al yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqan wa khasyatan ya akramal akramin. Umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kahaba diha ini Rom pagkabiyaksahan sin kamo mapaaw na to impag panuntut ilmu at nasihat pagtaki-taki sin kahalan sin syara na to syara sin Islam magtaki-taki sin kahalan diadiin inhikatatab sin pag-iman sin tiap-tiap dengkato serta umati bang diadiin naman inhikatuman sin pag-ibadat sin tiap-tiap dengkato dahil hasabab yan dahil harom-parom dahil hawakto pawakto masi-masi in paglugto sin mga kaguruhan sin kita niyo supaya raman mabaot in tiap-tiap umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maun pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai mahasil nila in rida iban lasah ulong kanila sin mahasud si Allah. Mga kiulungan sin Allah inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya amo ini in pag-aapas-apasan sing mga sila ipon sin Allah matuyo mag-ibadat yusog nila in pangumulan nila in wakto nila iban sing pangalta nila tiyakay nila hakabasyaran atawakan hakaridaan sin Allah hasabab sadya mabaya nila ang uton diadiin sila kalasahan sin Allah. Bang tarungdungan insal sila sin mga nakauna sal sila sin mga bariman nakauna hapag-unahan sin junjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban na sin mga kasahabatan niya iban na sin mga aimmatul huda kaimaman sin Islam gakandilan sin Islam
tiwok nila in dugo nyawa nila, in pangumulan nila, in waktu nila, in pangalta nila. Sabab sadya sin mabaya sila humasil sin lasa, sin ulong kanila sin mahasud si Allah. Kawakan tayo hambok din kanila. Hawak tuwang sila sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tuwangin sila tumunay simpag sambahayang nila. Kawakan minhambuk din kanila. Lando makaibog in pagkhusyur. Lando makaibog in khusyur. Iwan sin tumaknina. Iwan sin lanab kaya na naman doon na pagtunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo kakitaan in laul. Di mo kakitaan in laul iwan kaliso hawak to sila tumunay sin pardakan sin Allah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam dia na sin kiyabay hi Aisha radhiyallahu anha in kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magtahajjud dum sampai magbuka imbitis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sin tulul qiyam asabab sadya sin lugay iban haba sin pagtahajjud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binghanda isabing kasahabatan niya. Amu inna kaurul halimpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makalabay in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok ding mga bay sin mga sahabat. Karungukan niya nagbabas sa Quran serta timatangis pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan sila yadto. Mabaya nila mahasil inrida iwan sin ulong kanila sin Allah. Yadto hapag ibadat. Apangalta nila. Awakto in Rasul sallallahu alaihi wasallam manawag-tawag kanila papag napakahunharan ko isabilillah. Yadiin lumanyot in pag-aagama. Yadiin sila ipaglaki sin Islam. Intiap-tiap din kanila maglumba-lumba magdasin alta nila madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampay yung mga rin kanila amun wayroon alta. Wayroon hikaraos. Numapaka. Hapanawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magtangis tumuin luha nila sabab sin ibok nila numapaka sin alta nila harap bisabilillah. May bahayad to. In jawab niya umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab sadya sayad to sin baya nila. Humasil. Ibog nila. Sin rida. Iwan. Ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Sabab imbar iman, diyaita sin Allah. In mga sila purna impak iman pa Allah. Ashaddu hubban lillah. Labi nakabidda inlasa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabidda inlasa nila. Dahil hasabab yan, in Allah Ta'ala, hawaktuin sila nagpabuntol marayaw pag-ibadat nila. In Allah, lasahun da isab sila sila. Hal jaza'ul ihsan, illa al-ihsan. Di na singgayta sin Allah. Bukun ka, in reward, sing hinang marayaw, amuran hinang marayaw, bang mo iangot inlasa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo iangot inlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah in Allah ta'ala lasa mo ikaw.
Ya Abu Bakar Siddiq hambuok din ha mga kiyakilahan sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biadiin inlasan niya fa Allah serta biadiin isab siya sa fa Allah. Manawag tawagin Rasul sallallahu alaihi wasallam papag napakahunharan fi sabilillah. Dumatong in Umar ibn al-Khattab madto pa Rasulullah dahon inhang tunga simpangalta niya. Dahon inhang tunga simpangalta sin Umar ibn al-Khattab. Ya Rasulullah, yari inna pakakuharan fi sabilillah hitunay halupan sin Rasul. Amuray ni kapangan subo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada abqaita li ahlik?" Uno lang na imbinin mo ha family mo ya Abu Bakar, ya Umar. Laong na ya Rasulullah, binin ko ha ahli ko biya sing tunga sing narako maun kayo. Hati niya tunga sing pangal tapiyag tabaruharan pi sabilillah. In sababiyat tumabaya sadya sila humasil sing ulong iban rida sin Allah. Ang karayto dumatong na sa binhambok sahabat Abu Bakar Siddiq. Diarain pangalta, halupan sin Rasul hibutang sabab simbaya magnapakasiharan sin Allah. Sabab simbaya niya magnapakaharan sin Allah. Dumatong siya madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya risa bin sukukoy pag napakakuharan ya Rasulullah. Haran fi sabilillah. Asumuhun siya sin Rasul in Abu Bakar Siddiq, "Mada abqaita ya Abu Bakar li ahlik?" Qala Allah wa Rasulah. Intiapin kuralaw na dahil nga mga pangalta kurito family ko Allah iwan sin Rasul niya. Ingkataan pangalta itabarro haran fi sabilillah. Bihaning kahalan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si mga tao na kauna inibog nila haran hapaglasa nila fa Allah. Biyadiin na mga pagjiharan hapag atuwangan iwan sing satro intabarro nila. Inalta nila, ingin hawabaran nila, hibutang nila ron halupan sing lima nila. Hibutang nila ron halam kiyong kuman sing lima nila, inyawa nila, rahon nila madto, ipag-atubang iman sing satro sabab sadya sing mabaya sila sing rida sing Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sabab kaya ingatan nila, ingin hawabaran nila amon piyag tabarro nila ron haran fi sabilillah. Inalta nila iman singgin hawabaran nila. Bihon kanila sin mahasud si Allah. Bihon kanila sin Allah. In sila nagdagang singgin hawabaran nila iman sin pangalta nila. Bihon kanila sin Allah. Inhipamayad kanila sin Allah sulha sin Allah. Dahil nga sabab yan, ingkahalan si mga tao na kauna, bang kasabunalan, lando makajay. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidnillah. Tumpukan tiyo-tiyo. In sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga simunod. Simunod doon habiti kan tinggalan sin mga tinggilan sin mga tauyad to. Sa di matungkan nila in partulungan sin Allah. Di matungkan nila in nusrat deng Allah. Sabab sin matan in pag-iman iban panghakat. Tulus ihilas biyutang nila halaw sin lima nila inyawa nila iwan sin pangalta nila hitok nila haran fi sabilillah. Bihadto inahinang nila. Bihadto inhinang nila.
ingkatan ito sabab sadya sin rida, sin ulong sin Allah. Mabaya nila mahasil, mabaya sila hawak to sila ratungan sin kamatay. Dia diin sila kiya ulungan sin Allah. Sabab indakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to manusia. Bang siya ratungan sin pag-iyanon maut. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kama qala alaihi salatu wassalam. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah. Ayaw tuod amutan sing kamatay inhang katauran kani wasabda sin nabi sahingga subay in pag-angan-angan niya, in paghuna-huna niya marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rida sin Allah subhanahu wa ta'ala maba nila hasilon. In inilando in halga ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'mat sa laggo-laggo bangkaw kialasahan na sin Allah. Ni'mat sa laggo-laggo bangkaw kialasahan na sin Allah. Sabab way makasud sulga palam sin sulga sin Allah. Dahil uno-uno ipon niya. Sahingga subay ipon niya un. Lasahun siya sin Allah. Di kau makasud sabab sin sambahayang mo. Di kau makasud sabab sin ingat mo. Sa makasud kau bang insambahayang mo iman sin ingat mo nag-resort kaya lasahan kau sin Allah. Nag-resort kaya lasahan kau sin Allah. Doon haon pasurun na kau sin Allah Ta'ala falam sin sulungan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Hisiyo-siyo inna pagwa day nga pinarka jahannam adlaw paghukom. Wa udkhila al-jannah serta napasud siya palam sin sulga faqad faz. Bunal to inta uyan siya na inang daw. Indarawan sa laggo-laggo bangkaw kalasahan sin Allah. Sa impangasugo. Biya nahay nilingkat sin lasa sin Allah. Biya diin baha kita, mapatut kita lasahon sin Allah. Dahil hasabab biyan imaudo na to domini. Dahil huwan na to marayaw hasupaya kahatihan sin kita niyo. Hauno kita niyo sumud lawang bang upama kunbay. Hauno kita niyo sumud lawang bang upama kunbay. Hasupaya sambat simbaha sa Tagalog makamit natin ang pagmamahal mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makawa na to inlasa, inulong dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatanya ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna suway mo tumtumod. Ya kau ipon sin Allah. Ya kau beriman. Bang aun na tayma mo rin hakarayawan. Biar halak kau sin Allah Ta'ala rin hakamudaratan. Iyampun sin Allah Ta'ala in pardusahan mo. Hidayatan kau mon paran mamuntol na hinang kau rin mga ipon niya si musujud kaniya. Tiyawfikan kau nakapagzikir nakapagtabarro sin pangalta mo ran fi sabilillah. Tumtumain iyan tawfik iban ni'mat din Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wayroon din mga ni'mat na hasil sin tiap-tiap ipon niya bot malingkan in iyan din Allah. Hangkan na suway darun daraning kita niyo tumukbal sin pagsyukur pa Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lumasakaw pa Allah. Tumtumain yan damikyan hidayat, taufik din Allah. Sabab ang mga manusia naggugulal malasa sila pa Allah. Sa duwaing indagbos yung paglasa na lariha dunya. Ada pun imatan mariman.
Adapun immatan beriman, dia na simbiyaita sin Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Iban mga sila beriman, lawi in lasa nila fa Allah. Hasusungon waktu, hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. In Allah ta'ala hawaktu inipon niya riak mag-ibadat kaniya. Dia aksya sumujud sumambahayang, dia aksya magtabarru simpangalta niya, dia aksya humati simpag-agama niya, dia aksya singkatan karayawan himinang, serta palayon den hakatan liangan, subay natutumtumon iban hatihon, umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in iyan in Allahu Ta'ala ri maglaki. Hawak to kaw riak mag-ibadat, magnapakasinalta, magsujud in Allahu Ta'ala ri maglaki sa inyan benefit. Maun pa kinhawabaran mo. Ikaw ay maglaki hayan. Maglaki kaw sin ni'mat, iban rida. Maglaki kaw sin rida. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, in Allahu ta'ala ri maglaki ipon niya. Di maglaki Allahu ta'ala ipon niya sangat kawas sa siya. Sa tandason in tiap-tiap beriman, in tiap-tiap ipon di dunya. Di aksya mag-ibadat, magsambahayang lumayo ng haliangan. In inikatan panandas ibtila. Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala inagpapanjari sing kamatay iban sing kabuhi liyabluwakum hasupaya tandasun niya kamo ayyukum ahsanu amala. Hisyu in lawi marayaw in pag-amal sing den kanin. Hisyu in lawi marayaw inaamalan. Bistahun sin Allah isyuin labi marayaw amalan din ka. Hasusungon waktu, bang in manusia magmurtad na rin haagama niya. Wayroon na tumukos yung pag-agama niya. Bang in manusia limiso na tumunay simpardakan sin Allah. Di da in Allah subhanahu wa ta'ala mahalin. Magparatungin Allah duwaing manusia dahil ka mga tao yan. Insipat nila, yuhibbuhum ma yuhibbuna. Yuhibbuhum ma yuhibbuna. Kita mo? In mga tao paratungon sin Allah, yuhibbuhum insipat nila. Kaya lalasahan sila sin Allah. Kaya lalasahan sila sin Allah. Wa yuhibbunahu iban lima lasa sila fa Allah. Sila ay mga manusia piun sin Allah mamaguhi sin pag-agama niya. Hankanin Allah ri mahalin. Di maglagi hatiap-tiap manusia sa kita ni maglagi fa Allah. Hangkan na yung pag-ibadat, tiap-tiap na yung kato, subay kita niyo magtuyo. Wayron pagjamin na hindi ka ma-Islam. Napsi. Di ada sinadlaw kiamat. Tiap-tiap na yung kato, subay kita magtuyo, lumawag diskarte, diin kita kaulungan sin Allah. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Paglumba-lumba ka mo madto pagkaampunan sin Tuhan niyo. Wayron ithar, wayron pagpatiag, diha pag-agama. Sabab ingkatan kita niyo maglari.
biadiin kita ni ulasahon sin Allah. Pagka biya inilagdo sin darajat sin lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, maglagi kita ni hatihon na to, biadiin kita ni kalasahan sin Allah. Muna bangkaw mabaya lasahon kaw sin Allah, inhambok para kala ini ayaw mo to tinggali. Hasupaya kalasahan kaw sin Allah. Amo na in pagtagulaw na qiraatul Quran. Bitadabburin wa tafahhumin limaanihi wa ma urida bihi. Inambok pagkaradyaan ini sa laggu lawang bangkaw nakasud insyaallah. In Allah subhanahu wa ta'ala lasahon niya kaw. Amo na inuno qiraatul Quran bitadabbur. Sa laggu lawang bab hikalasa kay mo sin Allah, amo na in basahon mo in Quran, amo na in hilabay mo hapagbasa mo sin Quran, sa alaw na bitadabbur. Hati niya in jantung mo, in panganal mo, in ginlawasan mo, in pamikil mo, himahadir habiyabasa mo. Talion mo, bukun hat magbasa sadya ko si mga pagbasa mo si magazine. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, o mga magpasabihan. At tawakan hinangon yung pagbasa bang mga mapatay. Biya sing kabiyak saan sing kita niwa kagimbahan. Bang mapatay ang pamagkulik si mga mamamasa. Tipuno ning Quran. Hinangan ning taumya tay kukulangan. Butangan duauan, iban habukuan haritong. Iban simbakaybay. Ang pamaglibot yung mamamas sa Quran, biya na simbusul-busul. Magamutan, magdahig. Bukon bihat yung pagbasa kabayaan sin Allah, amon manginang sabab hikarida sin Allah. Sa pagbasa labay rin hatadabbur. Ima na sing tadabbur. In panganal mo, in pamikil mo, in utok mo, yaon himahadir habiyawasa mo. Ay biasin sa kaulaw la in Allahu Ta'ala amun yaun mo riyaranag bisarahatihun mo inya hindi ay takay. Allahu Akbar. Afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Inbayta sin Allah. Ay kauri kakasila. Humati taliun. Pahumun marayaw in Quran hawakto nilabas sahun. In Quran kallam sin Allah. Bangkaw mabaya, dumamag sambung laong iman sin Allah, uling kaw sin Quran. Hangkan na laong sin mga kaimanan salaf. Man ahabba an yukallimahu Allah falyaqra'il Qur'ana. Kita? Man ahabba ay yukallimahu Allah falyaqra'il Qur'ana. Isiyo-siyo in mabaya dahon siya sin Allah Ta'ala magbisara. Allah induma magbisara kayo. Isiyo-siyo in mabaya in Allah Ta'ala rahon siya magbisara.
Suway niya laong nabasa ko ng Quran. Bangkaw mamasa sing Quran, hilaway mo rin hatadabbur, tiyatali mo unim di ay sin Allah. Hatihon mo unim maksud sin Allah. Pahamon mo uning kabayaan sin Allah. Pasunupon mo palaw sin utok mo puti, biyadiin in maksud sin Allah. Habiya ini ragbus basahan. Amo na ini ing kabayaan. Sin Allah, danan paranan insya Allah lasahun kau sin Allah. Watafahumin limaanihi. Amun tuyuan mo tuod pahamon, uno in ma'na, uno in maksud. Uning kamatunan sin ayat, biasa mo doon halaw sin kitab sin Allah. Wa ma urida bihi, iban uning kabayaan sin ayat na masaya. Daindiha iniin mga kasahabatan, namiddaan dahil ha umat sin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hauling zaman. In mga kasahabatan, basahon nila yung Quran, hangpu ayat di sila limiw. Sahingga inang po ayat na memorize na hapal nila. Sarta kaya pangadyan nila in ilmu halawm. Dahil naman hama na niya kaya hatihan nila. Iban unuing kawayaan sin Allah. Sarta iyamalan nila. Bihanin laggo sin darajat sin Quran hatungod sin mga tao na kauna. Di sila limiyo ray nga hangpo ayat sa hingga in hangpo ayat na paragbos nila kabaran nila. Sabab amuyad to imbautan kanila sin junjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sila na yan to yung pagtaon law na Qur'anun yamshi alal ard. Qur'an miyaman na urihakin lupaan. Dahil sabab yan yung kignot ko ibal nila yaon di maragpo sa Qur'an. Sampay sipat sila. Doon halam sing Qur'an. Hapag unahan na sing junjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kita mo in Rasul, bunnal tuot in ikaw, O Muhammad, ikaw na in sa rayaw-rayaw pangaddatan. Uno in pangaddatan si Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Quran. Biyaita sin Aisha radhiyallahu an, in kiaunan sin pangaddatan, qaul fiil sin Rasul in iyan Quran. Sabab in mga tao yad tuwasahon nila in Quran bitadabbur. Pahamon nila in ma'na, sarta ang gautaan nila in kabayaan sin Allah. Amo ini inway na to, kaya pahaman marayaw, mga kiaulungan sin Allah, hawakto kita niyo mamasa sin Quran. Kaingatan niyo in hakikat, hawakto kita niyo mamasa sin Quran. In hakikat yan, hawakto ka mamasa sin Quran. Launa wa tilawatul Qurani hiya fi haqiqatiha munajatu bainal abdi wa rabbih. Yutod sa kita ini, magpahil-pahil umukad sin Quran sin Allah. Laong na impagbasa mo sin Quran,
In pagbasa sing Quran, in siyayan laong na, in hakikat niya. Munajatu bainal abdi wa rabbih. Atin niya pagsambong laong. Sin antara, sin ipon, iban sin tag-ipon. Allahu Akbar. Maray bang i-President Pinoy? Inhimakas-hakas kay mo. Nakaraig ka mga kaniya. Misanda ko man dito mga tabo. Ubos nakakawa ka selfie. Ha? In nakawa mo selfie, besin sa kao lalahi Pinoy, ihakas-hakasan kao. Indom, di mo pa adlawon. Inadlaw, di mo pa rumon. Hitilo ko magtuyo pa Facebook, magsumbong kao. Magsumbong ka man to pa Facebook. Yehe, long mo. Nag-selfie ako iman hi Pinoy. Sabab daw rakula. Yan yung tabiat. Sabab daw rakula. Daw kakilahan. President. Makugim mano siya ipagbansag nila, ipagbantog nila. Sa away nila kaya ingatan, bang inipon mabaya, dumamag sambong laong iban sin Allah, karikaw pagbasa kaw sin Quran. Munajatun bainal abdi wa rabbih. Amo na ning pagsambong laong sin ipon, iban sin tag-ipon. Dukun kay ni kalabyan malag umat sin Nabi. In mga tao na kauna, sabab sinkihatihan nila in pagdahon munajat. Pag munajat, sin ipon, iban sin tag-ipon. In kabuhi nila, Quran. Di sila makabasa sin Quran. Sa hingga umubod, in mata nila tumo. Sa hingga in mata nila umubod, tumo in luha. Sabab inyat tukihatihan nila, inyat tumunajat. Haantara sin ipon, iban sin tag-ipon. Dimihila kumisal. Hambuk dahil ang mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timulak sa iban sin mga sahabat niya, iban sin kaimanan sahabat, magtuphambok lugal. Diya sa pantun hambok sila Platon. Siya inin leader sin Platon. Dito man sila halugal. Amon piyamaksud kanila sin Rasulullah. Tiap-tiap in imam nila ini, in nakura nila ini magsambahayang. Indaran basahun kul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. In mga iban niya natarasan ngang halider nila. Ay, ikaw may taba isa blaong na hati kung naghigong hakas na sila. In tiap-tiap sambahayang sinakura na mo ini basahun na yung kul huwallahu ahad. Pagdatong nila pa Madina, biyaitaan nila in Rasulullah. Harugaing ribayat na asubuin ba inusog ini? In sambong sin usog magbasa ini, laong nalian na sifatur Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha. Sabab laong na ingkul huwallahu ahad. Inhambok ayat ini. Yaun laong na nalalangkum in sifat sin Tuhan Rahman. Sifat ulong sin Allah. Yaun laong na nalalangkum hati na in Quran. Suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad in ayat ini. Hangkan na daran niya mabaya basahun inyaun sifat sin Tuhan Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha.
In akulong na mabaya ko to dito daran pagbasa. Kaingatan niyo unin reason. Mabaya niya basaw ning kul wallahu ahad sabab sing inyat to ko yaunin sifat sing Tuhan Rahman bay ulungon. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam in sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatao ini akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Baita inyo in tao yan amon nagbasa sing kul huwallahu ahad. Sabab sing imaksud niya bihayad tumawaya niya basahon inyaon sifat sing Tuhan Rahman baita inyo siya. Bunar to din Allah Ta'ala kaya ulungan siya. Dahil nga sabab yan, in qiraatul Quran, wa tadabburahu, dahil nga mga lawang sa laggo hikakawa mo, hikalasa kay mo sin Allah. Diya na sin, nasabot na kain na, damikyan Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkarom timindog magtahajjud. Rasul sallallahu alaihi wasallam timindog magtahajjud. Di makaid hangkarom mamassa dahil hambok ayat paturunon sila. Dahil nga mga rimatong riwayat in Nabi sallallahu alaihi wasallam قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها. Timahajjud in Nabi sallallahu alaihi wasallam hangkarom timindog nagtahajjud wayron nakabasa buat malengkan hambuk da ayat piag balik-balikan niya hadja. Kaya ingatan ni unin ayat biasa sin Rasul. Ayat yan na suratul Ma'idah. Umbul hangga to 10 In tu'azzibuhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Biag balik-balikan sin Rasul in ayat ini sallallahu alaihi wasallam. In tu'azzibhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bang mo sila siksaon paratungan azab, hati niya ipon mo, hati na yung umat ko, pa'innahum ibadok, bunal to din sila yan ipon mo, ya Allah. Biyasin sa kaulaw lang Nabi sallallahu alaihi wasallam, biutang niya na yung kahalan pa Allah. Ikaw na yung bahala, ya Allah, bang mo sila paratungan iazab bala, bunal to din mga tao, yan ipon mo, ikaw rin makapagbaya. Wa in taghfir lahum, na bang mo isab sila iyampon ya Allah. Fa innaka antal azizul hakim. Bunal to in ikaw na intuhan sa taas-taas, iban sangat ingat panday-pandikal. Dihaning kahalan nila magbasa Quran. Sabab sin mabaya sila humasil sin rida sin Allah. Asawa sin Rasulullah. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mu'minin. Ina sin mga beriman. Hambuk din ang mga pilihan sing tao sulka. Timindog ang karom. Nagtatangis si Aisha radhiyallahu anha, timindog nagtahajjud nagtatangis. Wayroon nakaig din hambuk ayat piag balik-balikan niya. Qamat ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha bi ayatin turaddiduha wa tabki wa hiya qawluhu ta'ala فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Ayat.
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Kaingatan din ayat ini makna wallah bang muhajjat taliun marayaw. Kaingatan mo yadi ni ni'mat tuisin Allah Ta'ala rihil haipon mo. Famanna Allahu alayna. Hati ni enog haraan na kami sin Allah. Rizki ang dihilan na kita ni ni'mat sin Allah. Allah in nagdihil ka to singkatan. Imulungin Allah Ta'ala ka to. Wawakana adab as-samum. Iwan tiyamingan na kita no sin Allah rin nga adab sin apinar ka jahannam. Biasa sin Aisha in ayat ini piag balik-balikan hang karom. Way nakatugin na Aisha, way nakalaton paro kaing ayat sa piag balik-balikan na imata na nagtatangis pa Allah. Bihaning kahalan nila umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indagbos nila magbasa sin Quran. Sabab kaya ingatan nila halom sin jantong nila. In qiraatul Quran. In hakikat niya amo na ning pagmunajat. Pagbisara antara sin ipon iban sin Allah. Dahil nga sabab yan nakalando in imog nila pagbasa nila Fatha. Pagbasa nila sin ayat sin. Lialaggo nila in darajat sin Quran. Uno-uno in hiwaita sin Allah Ta'ala halam sin Quran. Kaya kakat nila. In hukuman halam sin Quran. Kaya ingatan nila nyon dustur. Paduman sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukuman matarrang iban malano day nga Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Uno hukuman sin tao jahil, tao wayron panghatiin ang uton nila. Wayron na sa rayaw-rayaw hukuman day nga Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran na munainin sa lagu-lagu sabab lawang hikahasil mo sin ni'ma ay hikahasil mo sin rida iwan ulong din Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau nagtatangis dum adlaw mabaya kau kumawa sin ni'mat sin Allah. Mabaya kau kumawa sin ni'mat sa lagu-lagu din nga Allah amo na in kaulong din kaniya. Yari in lawang pagbasa ko si Quran. Hati ha in halawng niya. Mamassa kau iman sin tadabbur iman sin pagpaham mo sin maana iman sin maksud sin Allah. Diha ini inlawang sa lagu-lagu makawa tayong bida sin. Inhikarwa. Amo na impagpataod tasin kasunat-sunnatan puasin daing mga faraid at tawakan kaya fardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sunnat daing naman ha sunnat amun rawatib in sunan rawatib di matong hadith hang putag 2 rakaat hariwayat harwaing riwayat hang pu rakaat ala kulli hal. In sunanur rawatib bang mo ini kaya tunay. Adlaw hikatunay sinhambok bariman. Dihilan siya sin Allah Ta'ala. Pabangunan siya ba dito alam siya sin Allah. Hangkan naon hadisul Quds. Deng Allah subhanahu wa ta'ala laong nawama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Inya to hadisul Quds. Atin niya wayroon na laong na lawihi kasuok sa ipon
simpakarajaan sarta labi kaulungan ko kalasahan ko rin sing kaya pardo ko kaniya. At ini pardo, di asin sambayang 5 waktu, muna-muna suway mo hajjatulon, sabab iyan, amo yan muna-muna ikasuok mo pa Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sa misang pabiya na hato timutunay ko simpardaakan simpardo, iba ninyo to kawayaan sin Allah, ikasuok mo pa Allah. Salong na masi-masi, inipon ko si musuok marikako. Sabab sin paghinang niya, pagtunay niya sin mga kasunat-sunatan. Allah ay mag-offer ka. Kulang da ko maningin hawaran taluguson. Musuk kita sindirihilan sin Allah. Bang in kasunat-sunatan ini nahamparo sin kita ni. Hambok chance malagbo makawa na to inulong sin Allah. Bang mo nakawa na inulong sin Allah. Wayroon na sa lagbo mahasil mo. Iban pangayoon mo, iban anguton mo rin nga Allah. Bang mo nahasil na inrida sin Allah. Karena bang kau kiaridaan na sin Allah, indatungan mo sulha na sin Allah. Sampayat daw akhirat. Yung mga tao sulha. Dito na sila halam sin sulha nila. Nakawa nila na yung kataan, kaiingin ang dihil kanila sin Allah. Dahil nga mga hurul ain, iwan astana nila bulawan musa halam sin sulha. Dirihilan kanila maluag dahil sin dunya, iniwan lipaton pa yung dunya. Yung kataan kasigpitan, kaya na naman nila rihawak, tumakasud sila pasulha, kalupahan nila. Biya na haining sanyang nila rumatong imanok-manok maba nila kaunon na susumay na piprito halupan nila. Dumatong imbungang kaw halupan nila. Insa pa mag-anod-anod yun, halaw sinsulo ka. Dahil nga alak, dahil nga tunog. Iwan na singkaywanan sa pa, biya na haining kasanyangan nila. Aun papangayoon nila fa Allah. Hawak tuin sila rumadahon na sila sin Allah Ta'ala magkita iwan mag-alupad lo akhirat. Hawak tu sila yanon sin Allah. Pangayo ka mukha ko. Pangayo ka mukha ko. Insambong nila, ya Allah, dihil mo na yung kataan, piyasod mo na kami sulha. Inakisin Allah pangayo kamukha ko. Sampay maghambok kinta o sulha. Maghambok sila habis sarain pangayon nila rafa Allah no. Farda anna Rabbana karida inahadja kami ya Tuhan namu. In kawayaan nila radunguhon din nga Allah. Amun in sila karidaan na hadja sin Allah. Dahil sabab yan, sambungan na sila sin Allah in tausulga. Laulam arda'ankum, lam udkhilkum jannati. O kamo mga ipon ko bang hadjay nga kuway na nagrida kaniyo. Ay kaway ta na sa kamuyan piyasud palawam sin sulga. Iyanun na sila sin Allah. Haadlaw ini. Haadlaw ini. Karidaan tanak kamu. Kaulungan tanak kamu. Di natuod ako dugalan kaniyo sa ummun Ahmad. Rida sin Allah in kabayaan dumugon sin mga tausulha.
pagmumuhot-muhutan singkatan, inrida iban ulong sila. Nabangkaw mabaya, in panagnaan nasabot ko hinanga. In hikarwa bihaon hinanga, patauray pag-ibadat mo iman sing kasunat-sunatan, amo inhinang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sa makasusa, hazaman na to bihaon, nawayron hal kain sunnat. Iban pag iyan sing kaimanan along na iyan sunnat na ba? Bisan talaw na tinggalan iyan sunnat. Nakita mo? Sa bangit to isab tabi ayaw hinang bidaa, anari isab tinggalan, hinang isab long na niyan. Himalga na yung hinang bukon halawng sara, dahil sin halawng sara. Himalga na yung hinang halawng sara, dahil sin bukon halawng sara. May kaning hinang yaon, amun misan siya kaya bibiyak sa natatkala di murug tula syara. Misan pa siya kabiyak sa niban hihinang singka matauraman siya. Gaman ni kamong sinasin Allah ba mo hinangon? Gaman ni kamong sinakay mo sin Allah ba mo hinangon? Sabab ingkatan kakahinang ibadat tungtungon na to suway ni daran-daran pagbalik-balikan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam suway daron-daran pagbalik-balikan yung pagtawon amon long na bidain sabab mataod naman way nakahati panghati nila in pagtawon ta bidaa misan makakuha ko rin nga maudo ang katiyo sumud ha mga pagtamo sumud ha mga pag-usal mo si mga kapanyapan. Ha, sa mabumbay na ka-story kayo apatuan, misang ko nalupan ko. Lecture ako. Kaya lecture ako sinambok tao. Di ko nanganan. I-lecture na biya ini. Airport mayan, nag-arap kami man si Moderna. Nag-GR na kami na bukburo ini. Namon biya mga magmap na kumamakusog mga tak. Laong na, ha mga Wahabi, iwutan-tan. Sabing kita ini Wahabi wa puno. Naggulgol kami. Insya, in kami dito ang bukula, muwi na kami mari. Insya, sa harap, mari mag-lecture. Na nag-lecture, maliya mo dako. Sabab hawak to yan, to iba namon sa amin ko pagkakita mo ramari okli. Dihil ka ako sinambok tayo mahmod. Sa amin okli. Nag-lecture man, inakibihayan, makusuglong na magbida-bida. May kanisablong na nag-uusal okli. Na, kita mo, biyasin sa kaulaw, laing bida, sumuda mga pag-ukli. Nainyat to, nasampot ka ako sinambok maas, di ko na dyanganan. Amo rin kaya yan ko, inyat tulong ko, standa sing kajahil, kaawam niya hatungod sing kawaid, kaida, iman sing syara sin Allah. Sabab panghati niya yung mga pagtagon bida, sumud ang mga pagtamo. Sumud ang mga pagkaradyaan dunya. Nang kanini siya but kumat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mabata, ipahati, hakatan, in pag-ianon si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amun pag-ianon bida, kullu bida'atin dalalah. Ingkatan bida kalaungan wa kullu dalalatin finnar iwan ingkatan kalaungan manilakbo pa pinar ka jahannam in bida ariha ini tungod syara tungod ibadat way lamod sing pagtamo way lamod sing pagsasakatan iwan sing pagbahay hati rin para kala muamalat isumod ini ng bida inasal-asal. Sababing kaida sing syara al-aslu fil ibadati at-tawaqquf aw at-tahrim. In asalan sing pag-ibadat tawaqquf di ko man jarimi wal. At tawakkal haram.
sa hinggalong sin sara hinangkaw, nakang imian na yung sara, aon na dalil mo rin nga Quran iman sin hadith, manjari ka iminang. Di ka manjari mag-ikhtira, mag-experiment din kayo. Hatungod sin pagdunya, muamalat, kaunkaw, pagbikaw, pagdakangkaw, pagmilikaw, haununo kabayaan bang maninyong halal. Among hihalal kayo mo sin sara. Sabab hinasala-salaw na al-aslu fil muamala, al-aslu fil muamala, inasalan sa muamala, halal. Halal. Kaunkaw, inumkaw, kulu washrabu. Sa hinggalong sin syara'in yan haram. Bukon dia sin ibadat baliskat, ay ikaw himinang. Sa hinggalong sin ibadat kadto, along sin syara' kadto. Na inihinang sunnat. Diayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Masi-masi inipon bang siya timutunay sin pagyan ng sunnat. Masi-masi inipon bang niya himihinang bang siya hihinang ng sunnat, na sampay kaulungan ko siya laong sin Allah. Di maana impang laggo ihasunnat inyan sabab hikaulong kay mo sin Allah. Ay ko inyan long asal din yan sunnat diba? Misan tatinggalan, din yung sunnat. Sa tumtumay yun ibadat. In kita niyo naglagi ibadat. Maglagi kita niyo pahala. Maglagi kita niyo luto hadlaw akhirah. Maglagi kita niyo wedding, kita niyo umalok pa Allah, in kita niyo hayang muhaddal dito hadto. Sabab hadlaw akhirat, bang imano siya magsud na lalka, ubos na sila yukom, way na paglasahan tara si mano siya. Inamok tao, mag-uber pa siya pa Allah Ta'ala. Ipag-ransom niya in anak niya. Bang man sari pasuron din nga pinagkadyan. Law na niya Allah rin anak ko, tilakpuan pa pinagkadyan na ma. Ayaw mo dyan ko pasuron. Anak niya. Amun labi kalasahan niya riha dunya. Wallahi rin kay barat in lasa sinama magtupanak sa adlaw akhirat. Inyan pa siya pa Allah, mag-offer pa siya. Anak ko katan, tilak ko ang papinarkadyan na miya Allah. Bang mana ko rin mura pasuron na ito. Maglagi kita luto. Naman kulang pa yung anak, wasahibatihi wa akhi. Wasahibatihi wa akhi. Asawa mo. Fake ipaglasa antara niyo kamo nagkasi adlaw akhirat bang imbana mo rin mo pagkaingatan bang niyari pagkaingatan indatungan niya yan inasawa ko pila nasawa niya upat kadtuan palaw na pinagkadyan na paligtas adya ko ya Allah ilo alin nasawa bang kulang pa bang di pamanjari wa fasilatihi allati tuwih aso kampung mo, family mo, kauman mo, amon timog ko kay mo. Inagi mo, bang kulang pa ya Allah yan, yung kampung ko kata, tilak po ang papi nargadyan, ng bang mana ko mapaligtas. Maglagi, kita niyo ibadat misan sunnat, suway natulak mo. Amo sa ini makaajay daran ako magpamung. Biyasin mga pagkaradyaan na mo masi-masi naman pagbalik-balik ka na adlaw ini. Amo di naman matay masing kamatawran din kato. Ibutang ta na biyasin mga pag-ihtifal, pag-celebrate, pag-maulod, pag-miraj, pagpito,
pagtu, pagkapatan, pagtapos, hanggatos, pagkamatian, amo mga common, kakahinang si madto pa kamo pagkalimbahan. Ako nakauna mga jamaa, inihisusoy ko kanina. Nakawa ko yung pangadyan, inireng hapang tungod ko barangay captain. Amon hari na ako rumungog. Sabab di ko kahatian ni maksud to sin Quran, iman sin sunnat. Hari na ako rumungog, sin dalil. Asuhon ko jabaran ko. Asuhon ko jambaran ko. Uning pangasuhon. Bangin mga pagkaradyaan na sabot yato. Amon nasabot ko kain. Biyasin mga celebration na sabot kain. Bangin yadto hikasudsul ka. Ay kaw may tainggatos ibu ulama ini among kiyakikilahan. Lando inibog nila pasulka sin Allah iman lando inibog nila. Haulong sin Allah Ta'ala bisan tingan sibi sunnat hinangon nila sa inyong ibadat. Nila sila yato hihinang nila. Sa mayta sa puti kain ini. Among lialag ko sing kita niyo. Mayta nila hinangon. Sibiyan na hining sub nila. Kumawa sing pahala din nga Allah. Namayta sila rin mabaya. Bangsa pantun inyon ang karayawan. Biya sa pantun common sense. Kahatihan ta. Injawab. Sababin sila tao tagapanghati. Nahati nila. Inyaon bukon halam syara. Dahil nga sabab yan, wayroon sila himinan. Yan to common sense. Halay na kau tumalik sindali. Damik yan. Dahil nga mga lawang, di kalasakay mo sin Allah. Dawamu zikrillahi ala kulli hal. Pagpatatap kau hapagsikir pa Allah subhanahu wa ta'ala haunun waktu. Hati niya continuous impagtumtum mo fa Allah. Yan hambuk sabab lawang ikakawa mo sila sa rin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagjikir, bukun hatarila. In pagjikir dila, pangatayan, kakahinang. Ingkatani ni mapatut ko magjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Haununu kahalan. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ingkahalan si mga sila matta ning pagtuhan nila iwan sin lima lasa sila pa Allah. Haununo kahalan position sin kabuhi nila. Yadhkuruna Allah. Timutungtong sila pa Allah. Qiyaman, nagtitindog. Wa qu'udan, naglilingkod. Wa ala junubihim, hawaktuin sila nagkukulang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nagtatafakkur sila. Hapiapan jari sila Allah. Kaingatan min ayat ini, di matong hariwayat. Hawak to yung Bilal ibn Rabah, miyad to nagpamasjid magbang. Hawak to sub. Hawak to sahar. Kaya matukan niya, kaya kitaan na yung Rasulullah nagdarangulngul, nagtangis. Suman siya magbang. Law na mayub ki kaya Rasulullah. Ay kaunob halong na ya Rasulullah, yung kaya tangisan mo. Insambong sin Rasulullah law nakabi iyaw niya Bilal aun timurun marika ku ayat ning Allah riyasin Jibril in ayat ini law nawailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha
kajujanaan kaminsanaan, hahisiyusiyo in makabasa sin ayat, amon na paturon ini, wayroon siya nagtapakur doon na ayat. Amon na na ayat na basta takaina, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila akhir. In pagtumtum, pagzikir daran tatap fa Allah, in yan lawang sa lago-lago hikakawa mo sin nikmat, amo na nikmat lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal يقول إن الله عز وجل يقول بنلت din Allah subhanahu wa ta'ala namu, hadis al-Quds, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi shafatahu. Allah in Allah ta'ala namu, in aku launa sarta ko inipon ko, bang niya ako laong na masi-masi tiyutumtum, iman laong na indua simud niya ini, masi-masi limalaptik siya kako. Bang in lips mo ini limalaptik kapag tumtum mo pa Allah, masi-masi yaon mo lundang panuluhin Allah. Fadhkuruni adhkurkum in baita sin Allah. Tumtumaniyo ako, tumtumun ka. Demikian hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad sabaqa al-mufridun. Bunatod na kawidda ni mga sila pagdagon mufridun. Qalu, impamong si mga sahabat, wa man al-mufriduna ya Rasulullah? Wa man al-mufriduna ya Rasulullah? Isyu talaw ng piyagbahasa mo mufriduna ya Rasulullah. Qala, insabda sin Nabi, adh-dhakiruna Allah kathira wa adh-dhakirat, mga sila kausukan timutumtum mataod fa Allah, iban mga kababaihan mataod din pagtumtum nila fa Allah. Damikyan umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahil nga mga lawang ikasud mo, biyadin ka wala sahon sin Allah. Itharu ma yuhibbuhu subhana ala ma tuhibbuhu inda galabatil hawa. Hati namon pabigdaon mo, palabihon mo, in kalasahan sin Allah, iban kabayaan sin Allah rin, sin kabayaan sin kinhawabaran mo, iban kabayaan sin hawa nafsu. Bangaon kabayaan sin Allah, palabihon mo. Diyan na sin ibadat. Misan pa uno yung kabisihan mo. Hatat kala di matong inwakto pag ibadat binan. Binan inwakto pag ibadat. Sabab piyabigda mo in kalasahan. Sin Allah Ta'ala rin nga kalasahan sin ginawa mo. Laong sin Ibn al-Qayyim, hatap sila na sin ibara ini, law na itharu rida Allah ala rida ghairi, wa in azumat fihi al-mihan wa thaqulat fihi al-ma'un wa dha'ufa anhu at-tul wal badan. In pagpabidda sin rida sin Allah Ta'ala, dahin hakabayaan sin dukain dahin kaniya, misan palaong nalimaggo, nakalando, in panandas lima bayroon kayo mo hapagtunay mo yan. Hatat kala inyong kabayaan sin Allah ay kumagtuwa. Wallahi musibat malaggo panandas di matunga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaggo panandas di matunga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman bihaon. Sa laggo-laggo panandas lawi na kawan tagli kawan adlaw
in Muslim ha Palestine, masing-masing giukuwat sin Yahud. Lawi na ruang ibumiyatay. Muslim bata-bata, baba iwan sing kaibanan. Lawi na 8 gatusbay na lubo. Masing-masing pag airstrike sin Yahud. Misan pengkiaw nan hapilay adlaw sampay pabihaon naaw nin parsulutan sumagawa. Di dayong kaingatan magdugpak na magbalik hinantara sin duayaw. Sa ing makaulong-ulong sibilyan. Pialo paran si missile malaggon inhula Gaza. Unindusa sing mga Muslim. Unindusa sing kababayhan iman sing bata-bata. Inhula Palestine. Ininihula sing mga Muslim. Wayroon kapatot sing isyus sumod maun. Lawi luwa ng mga sila Yahud. Alayhim minallahi ma yastahiqun. Impagpawidda sinlasa sin Allah Ta'ala dahil haununo katan di siya jumatuwat malengkan bang into pakaradyaan ini maparagbo si mano siya doon hagin hawaran niya. Muna kahru hawan nafs amuin bilukun mo in hawa nafsu singgin hawaran mo ito manamuna mo hati niya pataalukon mo in ibog singgin hawaran mo magto pakabayaan sin Allah. Ikarwa mukhalafatu hawan nafs ayaw mo akara in kabayaan singgin hawaran mo sa sulanga sabab in kamatauran din kato inibang kabayaan na singgin hawaran kalupahan ng kabayaan sa Allah. Sa bangkaw mabaya, mahasil mo inrida sin Allah, iwan sin ulong niya. Palamihon minla sa sin Allah. Dahil mga pagparagbos mo, sulangon mo in kabayaan sin ginawaran mo. Hatat kala, aun niya undun haun, labi mo maba, padyatuhon na mo ng kabayaan sin Allah. Inhikato mujahadatu syaitan. Pagjiharan mo in syaitan wa awliyaihi iwan sin mga timatabang kanya. Mananawag-tawag mantupakalawungan mananawag-tawag mantupahinang di kabayan sin Allah inyad to pagmujahadahan. Pagdipinan mo paglugtuan mo sabab sadya sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ingin hawaran umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biya daminatang bang mo piasaran di mo siya kukun di mo siya bilukun niya kau man pagkabayaan niya sa bang ikaw sige biyak sa mo in kabayaan singgin hawawaran mo man pa Allah at inapiyabida min kabayaan sin Allah paglas biya dasin sa kaulaw kabutangan mo na amuin tiyok di hailong makad na lumunok ng ginhawaran mo madto pakabayaan sin Allah. Sa bang mo yan di biyak sahon. Wallahi kahunitan kaw dahil hatag na sampay na sadya pagkainapusan. Murah-murahan mga kiulungan sin Allah matanya aon pa sa ini sabi ang mga lisag siyam na yan tulawit. Nakaba na. Inyad to maniw-tiyo pangadjian makawa na to hatungod sin paglasa sin Allah Ta'ala maripaipon tiap-tiap den kato maglaki sin lasa sin Allah biya na sin mga nasabot takain na biya dining kahalan sin mga tao na kauna in pangalta nila in pamaranan nila in wakto nila in pamumulan nila tiyok nila doon haran sin Allah sabab sadya sin nabaya sila humasil sin rida sin Allah Ta'ala walladhina amanu ashaddu hubban lillah in mga sila beriman lagi lasa nila pa Allah sabab sin mabaya sila malasa sila pa Allah ang utun nila yung katan lawang biya din sila kalasahan sin Allah na inasabot na to eto mamarahin na mga kalawang-lawangan insya Allah biya din kita niyo mapatot lasahon sin mahasud si Allah di na sadya
ibalik ta ka mo mari kanapatuan mo President ni Daul Islam Sheikh Zakaria kalong biyan mga maba ni sumpat atawa kanuno na assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lingkat-lingkat pengajian si kita niyo waktu ini, Masya Allah, amoy in mapatutod dungdungan na ito marayaw in tungod pa amoy in ikala sa katot taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in ini kiarihan na to ini dahil ang ginawaran na to iban na singkatan pag inumakan singkitan niyo iban singkatan amoy in iaangot na to halaw man na to inikatan dahil na Allah subhanahu wa ta'ala damikian bang kita ini muklas din di hababaw singgumi ini uwi na to damat to kaniya naso abit to subay na to lawakon indan biya di ini ikala sa katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya misan kita niyo makauwi man to pahadarat niya ando kay luhalom kasan ng andamayan insyaallah amoy at yung mga miyumuhot sin mga sila amoy bariman ando kay doon kita niyo hatumpukan si mga sila na mura-murahan pambarakaton katutan niyo dumyan in pangadyan nito amin mahinang na to ito matakaddam insyaallah subhanahu wa ta'ala kabuhi na to amin masi kita niyo sa lukay aun kabuhi iban kasay amin lawahon na tutud indan biya diin in ikahasil na to sinlasa iban kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ibalik ko pa na to magbalik in microphone amin manghindu ang katutan niyo magkatan sin pangadyan na to awak ko ini balik ko Alhamdulillah magsukol patuan pangman Allah in katan pangadyan ipagkatukbal sing mga kapuruhan labay rin diha Islam Kig ni Daul Islam Foundation bangman inyat to sambat mo hinang matakaddam sa umat muslimin iwan mo hinang palita dunya akhirat nila subhanahu wa ta'ala sarta bangman sa inyat to tay maunda katutan yung katan ang mga nakatukbal sa pangadyan lauta labay rin diha ni Daul Islam Foundation. So dito na dyan patugtuhon na to mga kiulungan sin Allah dumuha kita niyo fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa khashyatan ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك يا ربنا يا عزيز يا جبار أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.